خدایا مانگی رمضان بخیر بگین سر من دلکن من پاک بکرونا کی بدری گمان لخونا وحلمان بدبوری گای خیر و راستی لدعا و قرآن آرامان بدل دلو راستی خدایا گناه کن من ببورا هیوای من کول بکر رحمتت با من ببارا لشوانی قدر دلکن من بکرتوا ریگای خیر بکبو من تا دوهناسا وافتح لنا أبواب الرحمة والمغفرة واجعل القرآن نور صورنا وتقبل منا الصيام والقيام واكتب لنا في ليالي القدر القبول